पाउचे युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी कोविड-19 की अकनबा लाइचत मयुकनरिङै मतमदा लौखिबा कॉन्ट्रेक्चुअल हेल्थ वर्कर्स सिंबो हेल्थ डिपार्टमेंट की आहंगबा फम लौबदा हेना खुदोंजाबा पीगने सीएम हंदक कोविड-19 की अकनबा लाइचत की अवाबा खमथेंगना मयुकनरिङै मतमदा लौखिबा कॉन्ट्रेक्चुअल हेल्थ वर्कर्स सिंबो हेल्थ डिपार्टमेंट की आहंगबा फम लौबदा हेना खुदोंजाबा पीगने हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi मणिपुर विधानसभा दा पंगदोखरे हौजिक चथरिबा विधानसभा मिफम असिदा उहंग पहुंगी मतमदा एमएलए केम्बीराबाई नाहकलकपा स्टार क्वेश्चन अमगी पाहुम पिरादुना वाफम असि चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फंगदोखिबने महागना मखा तारादुना फंगदोखिबदा हेल्थ वर्कर चतुक यांखि मपन कोविड-19 की लाइचत अकनबा मतमदा लौखिबने मखोइबो हेल्थ वर्कर ओइना लौबा मतम अदुदा नोंगमगी खुसुमल पीदुन था अहुमगी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ओइना लौखिबने हारिबा असिमक नोटिस थोकपदा मयक सिंगना पनखिबने मथौ तारकपदगी था अहुम अमका सांगदोक्तुन था तरुकी मथौ तौखिबने मखोइना कोविड वॉरियर ओइना मियामगी मथौ तारुखिबा थबक लेखाकना मसक खंगे अदुबा स्टेट की सेल थुंगी फिबम फतबना मखोइबा थबक सांगदोक्पगी वाफम लेत्रे मरकसिदा मखोइना तौखिबा थबक अदुबा मसक खंगबा ओइना मखोइना स्पेशल सर्टिफिकेट पिननबा खनबा लेरे मरकसिदा मखोइना तौखिबा थबक अदुबा मसक खंगबा ओइना मखोइदा स्पेशल सर्टिफिकेट पिननबा खनबा लेरे सर्टिफिकेट अदु पीरबसिंगदा करिकुंबा लेंगा की हेल्थ डिपार्टमेंट की थबक लौरक मतमदा मखोइदा हेना खुदोंजाबा पीगनी हाइबगी थाजबा सभागी फ्लोर चीफ मिनिस्टर ना थमखे नगलमरोमदा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हापलुबा एमएलए तारागनी थोय डिस्क्वालिफाइड तौद्रिबा फावबा खौजंग जंगसिनखेगनी विक्रम लोगी वांगबदा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ओइना हापलुबा एमएलए तारागनी थोय अथोबा मतमदा डिस्क्वालिफाइड तौ हाइदुना वांखै ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की मिहुचिनंग असे कोंगबदा वकन मिफम चथग्रे वाकत मिफम अदु कोंगबगी ऑल ग्राउंड ngasi ayuk pung tara adwaidagi hauraga chathagibane chathagiba wakat mifam aduda parliamentary secretary oiruba MLA taragani thoi athubada disqualified tau court ki order ikai khumnau Indian constitution bu khonggoina ganu BJP gi makutagi Bharat amasung Manipur kanse BJP justice delay is denied haiba thaba placard ke aso sinake wakat mifam aduda jai school kendra gi mirep oigadoriba प्रदेश कांग्रेस कमिटी PCC की मेंबर्स ओरिबा आइस ब्रेग्रामना लोगी वांगमदा हाकिबा एमएलए तरागनी थोइबो कोर्टना डिस्क्वालिफाइड तौनरबा खांगन खरबसु ngasi बाबा लेंगा गसना डिस्क्वालिफाइड तौदना थमलिबा असि यामना लेबक थेबने लेंगा के असिगुम थौंग असिन स्टेट असिदा डेमोक्रेसी की वाहनथोक लेहनरे मियामना सु लॉ मेकर सिंगना असुमना लो थोखाइबगी थौंग के चथरकपा असिना लेंगा गसिदा थमलंबा थाजबा के मांगथरकले हाइरे लोकोसई जौ ड्रग केस स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट अपील चलू हाइदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा फबाक्सौ इखाई पेरेस्ता अपुनबा नुपी लुप अनुल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट न सिंदुना वाकत मिफम चथाखरे चथाकिबा वाकत मिफम अदुदा ह्यूमन राइट्स अलर्ट की डायरेक्टर बबलू लोइतोंगमना हाय ngasi dilamdam asida orakliba tongi jumbi huawrukliba tongi jumbi kaya drug sinabik chang hengalakle masi laibak yamna thibane असिगुम्बा तांका कसिदा मणिपुर लेंगाक नंबर ओइना ड्रग असि थिंगना हाइदुना वार ऑन ड्रग्स हाउदोरकी अदुबो वार ऑन ड्रग्स असि मफुम खाना चथरिब्रा हाइबसिदि असोबो वांग अम ओरे लोकोसै जौगे केस असि मियाम अमदि लुप क्याना मणिपुर लेंगाकना हाई कोर्ट अपील चटपियु आइन तकना दुना लाक्ले मसिदा लेंगाकना ngasi बबो थबक कोइना अमता पाइखथबा असि लाइबक थिबने ड्रग के असोबो बथुक क्यादा लेंगाकना मपुंग फाना बियंग चंगद्रगदे मणिपुर देगी ड्रग मुथतपा हाइबसि माइपकप ngamloi मसि लेंगाक असिना खमखम दोगे हाइगे माना मखाताना हाई असिगुम्बा असौबा ड्रग की वाथोक के अचुम्बा वाइल फंगदना अदुमक नमसिलगा थंबा तारगदे खुनाई असि मुटखिगने लाइगा कमदि मरी लेनाबसिंग ड्रग की वाथोक सिंग असि नमसिननबा होनरोइदबने वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबि अपुनबा मणिपुर कनबा इमा लुप अमकेलगी वाइस प्रेसिडेंट लौरेंबम nganbina हाइकिबदा यामलबा ड्रग की केस अदुदा लोखोसै जग थादोखिबा असि मियाम अंगकपा पोगे लाइंगाकना लमदम असिदगी ड्रग असि थिंगनबा होनबदा लाइंगाकना थमोय सेंगना अमदि निंगथिना थबक तौबा चंगे चिंदखक वार ऑन ड्रग्स लाउबा लमदम असिदगी ड्रग मुतत पंगमलोय लोखोसै चौगी केस असि अमुखना हाई कोर्ट अपील चननबा मियामना तक्सिनदुना लाक्लिबनि मसि लाइंगाक असिना खंबिदुन अथुबदा अपील चपियो हाइके सथकिबा वकत मिफम अदुदा लोखोसै चौगी ड्रग केस हाई कोर्ट अपील चपियो ड्रग की केस अचुंबा वेल फंगलो मारा लेबसिंग चरकपियो हाइबनसिंगबा खोलाउसिंगसु लाउखे अतोपा मखा तारक पाउ अमदना मितई की पॉपुलेशन पिकपना शेड्यूल ट्राइब उन्ननबा सरकारना थबक पाइखटपा चुंगनी मेघचंद्र मणिपुर लेरिबा मितई कम्युनिटी की मिसिंग असि लाख तरागनी थोय खक्तमक ngaire इंडिया की अचोबा मिसिंग असि गे येगलोरगदि मितई की मिसिंग असि यामना पिकपना मितई सिंगे
survival amadi protection kidamakta yenglaga schedule tribe onba haibasi asumba khongthang oigani lising ani taraga mapangi assembly mifam dasu mitai community asi schedule tribe onanaba athuba matamda thabak oina pangthokani haina se minister an birena phongdokpa leikhre loinana hiram asigi mathangda india government asu manipur sarkar da anglakpa leikhre madugi pakum adu pibi bakari kaibage maduna schedule tribe demand committee na mitai bo schedule tribe list tanaba dabi tawduna laklibasi india government da taksinduna thabak koina sarkar na pangthokna bakari karamba thabak paikhatlabage haina ngasi manipur legislative assembly gi wang pahung matamda opposition ki MLA ke Megasundran House da phangdokre sahi nipan da ngari binapi masa amana mahaki mapung nubita u chara kunthrarom thakre upal wapal marang kaina thaduna mahusa gi khal kaitana thamba pamjabi sumnata gi sahi nipan khakta ngari bi Imphal East ki nongada makhale ka delaibi ningthogjam lanchin bi chanu apokpa ningthogjam sambi mitaina ngasi mahaki sahi nipan chubam apok numita mari leinana lamlai police station gi akoibada u chara pambi kunthrarom thakre mahaki khongjeng asibu mapung phana chawgat laduna lamlai police station gi OC oriba oinam Kiran Singh amasung atai police person sing asu sar uyaduna pikli pidabi masa asiga loinana u chara sing adu thamenake ngasi gi tharum adu kamari leinana lamlai police station gi OC oriba oinam Kiran phangdokhibada asumnan nawriba angang sina makoi gi mapok namit thorum pangthokpagi mingda ka hena isai nongmai dumdam tawduna ahen basading tawduna ithak irang tawbaki bhota mahusa ge khal kaitna bagi pandamda u chara pambi thaba asi yamna lebak masa taba wakhalol amane mipung kudem na lanchin bagi matau asi tamsi ana phangdokhe lanchin bine thariba u pambi sing asi sudi namit khudingi angang asi jawn ising chai chang naina chaiduna papung parai phananaba honagani aibasu phangdokhe atopa pau amadana mapung pharabi nipi amana masana laining bam hum da lejaba yai Bombay High Court laibak asida dharma amaga atopa dharma amaga gi marakta launa leinaba yanduna manaba khunai ama purakpada puning thogatpa oina mapung barai pharabi nipi masa amana mahaki apambagi matung ina laining ba mafam aibadi mama mapa natragana bapuroibagi manakta leijaba yai aina Bombay High Court accord asida tharakpa habeas corpus petition amagi matangda rai takre haribo observation asi sahi 18 surabi masanupi amana atopa dharma gi nupa amada luhongkhibadagi nupi masa asiki mapana court asida tharakiba habeas corpus aduda pikibane Justice SS Sinde amasung Manish Pitali gi apunba division bench asida nupi masa asina mahaki mapurobigi manakta lening bagi apamba court asida hala phangdoke Justice ani gi bench asina mahaki rai asi takhibaga loinana thane police da matai manau ani asibo mayum phawba ngakchelaga soidang amdana yaunaraba court asina yathang pikhe ningsing baya badi intercaste marriage asi samas asida manaba kunai ama purak nabagidaba pungni thawut kadabani aina mamang dalibak asigi khwadigi wangba wel sangsu wariba Supreme Court na phangdokpa su laikhrabane case asida mapa asina phangdokibada COVID-19 gi lockdown na maram oiraga maki masanupi asi yumda ayamba matamda laikhibaga loinana masanupi gi ayab lawraga mamang chahi gi December 3 ta nupa amada aina singnakhe aduba December 13 nupi asi yumda gi thokhibadagi halaktabaga loinana dharma tinadaba nupa amada luhongkidun laithokhe masanupi asiba mapagi kutta amuk sinaduna nupa asigi mathakta case ama register tobinaba court asida hajarakibane baraga sida gi Nepal Raban gi Lanka da thau hongliba karigino petrol aduga diesel thau gi mamal matol lomna wangkhalaki pada social media da takhat arakli ngai sida ngasi parliament da opposition MP na jumlo nabat Nepal aduga Sri Lanka da petrol aduga diesel gi mamal jamna andharibesi karigino aina hangkre ima sita gi lam Nepal da aduga Ravan gi lam Lanka da petrol mamal jamna honge lairiba lengak asina ram gi leipak asidasu petrol diesel ki pamal hantha laroidra aina Samajwadi Party ki MP Bishambar Prasad Nishan Angre RTI gi pakhum pidna laire local self government oriba Moirang Municipal Council ase council amani aina kauthok laga mioi kharana tawning bata tawduna leiba manba thawong chataduna leirabra aiba singnare council la paikit ki bathabak sing amati sinaki ba sanpham singi maramda RTI tharabasu tha ahum suraba phawba pakhum pidi aina Moirang Kendra Progressive Front Moirang film lekha deliba office ngasi pangthokpa pawgi mifam amada front asigi secretary M Uttam Kumar na phangdokre mada makha takibada English ani taraga tareta gi lising ani kun phawbaki matungda tongan ba scheme sing gi matung ina ward sing da tha takiba sanpham sina kari development progress leirabage UC thakrabra andakta lakiba special audit ke report aduna kari ai amade RTA gi khudang da angkiba pakhum bidra miyam da khangalu aike atopa paw amadana UN amadi US na akan ba wafam thamkhre
Myanmar की military na Aung San Suu Kyi phajin tuna democracy khongkai nakib adubo UN Security Council amadi US State Department na akan bamong da janing da ba phongthokpagi wafam thamkhre. US State Department na thawong asi laina logde masigi consequence lakani haibaga loinana UN su leibak aduda athuba madamgi manungda miyamgi sarkar anjalan gadabani haina warning tawkhre. Amaromda ngasi su Aung San Suu Kyi thadoknana pa military headquarter mamangda protest tawkhre haire. Arwibedo content sing asigi maruiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiribu punama pathaga jari channel asina domda kanarabadi subscribe to subscribe to like and share to busu kawi kun punamukpu amukhana thagasari.